Kublai pi baros katup kubor jengi ke dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentakas ni kilong. Kemilen tiga kongres bansar haki babun ki konstituensi haka hajar pulai. Kang talak KSU yo Vice Chancellor Shabar Office. Yad bed kakar rally persyak tem yakhalai kasino haber nihan. Ban ladakut lab syakrudap ke yeng kasari berngem ki kontraktor JJM. Tementai na pais ki kubor ki bakhamnya. Uba pensngan NCM UMLA barim kamau senram bat menta UMDC kamau khar pentor umkra uwe ni kinong alam ka seng kongres haka jela ula penpau ka jingkermen bat ka jingsngan bat ka seng jong u kan penlingo bat pen ang mi ki babon haka election hajar pulai. Uni urang ba ula kran da ka basai bagi konstituensi ki ban penkendet breu kilong kanong ston kamau kerwat meliem bat pentor umkra. Uba pensngan ula ongru baka kongres kadang don bonba kinong kersan kibas kem jingmut triang banne hakani kaseng haki hajar tri kisnong joka megalia bat hakari India. Uni urang ba uklem kran AA syapang kamau senram konstituensi kaba ula mikmat kumu MLA na kaseng kongres. Ngathai gibabun sayo shop. Namangan shu IV small example. Kum nanong stoin. Kaditna dikila. Ngathai punya banjir beringa. Namo gorot kaditna dikila. Namlem beautiful white. Ngathai penthoro punya menjula kan gila kaditna. Manu baca pada pimpong. Tadang umpa kasyong haji kaditna. Hoi ha bapau Shabar le asela banlong ba ka ikenja. Tenre lagi kandidat berkinong trai jongki kandidat bagi parti unit hagi snong hagi dong ki klan. Katakan jubab. Nomor berapa bah pada pilihan ek assessment hagi election. Bun tentang yang utu bolong saya kumu job. Bisa saya kata. Ada utu kan pon job ujab. Dengan try still we are very inang german ba ngin job duplicate. But haka sorkar sendok. Bandon government ngatrai umdan problem. Kinoyalam kaseng kisamla pule Khasi Students Union KSU Nehu Unit kilakhang talai ka office trekam jung Professor PS Shukla Vice Chancellor ubala sakut Shabar nakadaw bakidon bon ki jingdawa namar baki bor bapet yakani ka school ba kimla ban penbiang yaki jingdon kam kisamla pule khamtami kitu ki basyong basa haki hostel kijingduna bakongsan baki di kisamla pule kila ut bon sen kilong kajingduna ki bosket samla pule ambiang ka maintenance ki hostel kajingkurdu ka umbam umdi bat bantung pro Vice Chancellor. Vice Chancellor ubala syakang tala Shabar ula hukum iki samla pule bakin play ka office jong u bat banya syong banya kerana kita ki jing ut bat jing dawa jong kita ki samla pule henrei kini ki samla pule kila kentat ban play bat kila ong yu Vice Chancellor banya keran Shabar. Vice Chancellor ula ong ba umla banya keran kam Shabar ka office jong u bat ula ong yaki ban play ka tala henrei ki samla kila kentat ban le kata. Hadin kata labut sakajing perta persya ya Vice Chancellor. Dan kiwi kimaru kibat nang kidang nang ya perang tambah tulong kasiki bakal sikibat tulong dan topit haki officer julu bakin nakit bina ba nakadaw yu bakan nega haji ka kanega per kanega jintre juki ka kasiki. Progres kamdan nakaliang kanya po administration kanang mingin video show kajing pi kini kani galong kani kitang disdang kasay ski kanang hero show kami nanang ni lagi ni kena bawan hadian jongir di banlong kumi bat kidai ban pai ha kanang bat dingyok pule bat dingkio jong ni university kan ham biang susu nama dakio kan university kan kio bajai jongir jongir memang idon tang kene kawin ka university bat ni suka university saya kublai sibuan kublai sijangu badang idon kam biang ni saya mi biang bat badang idon kam bahero nilong pa bala kloi bala kre bat mentang lagi dalam jong khamat nakaliang bisi mat suman kong ban jingdong dia ni cuba nakaliang jong pi barok pi bane happen jam saya kublai sibuan kublai sijangu. Kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization hito menta kasingi ka arpo arterik unai lor kala penlong ya kajing yat palba rally ban penpaw ya kajing persya ya kajing tmu ban penlong ketem ya khalai kasino hajela megalia kate ka rally kala sedang nadu ka umyang bada kajing tmu ban penkut hakmat ka office UCM karat marwat kapadon habari 2 Riboy District Henry Maria
poi habernihan ki bor sensyar distrik rengkat ki pulet ke ribhoi kila khang lenti ki dekhot jang ka seng bakin penkut ya kate ka rali habari dua Magistrate wilayah Thuba kadau ka ba amsha banya rali hadu bari dua kadai namar ka jingwan u vice president kari India hanong ba Guwahati Barok ki suruk ba nadu ka Jorabat hadu Guwahati ki pulut Assam kila khang bandon ka jingwit hakalenti ya jeng u vice president Barsaka wei u magistrate ula ongru bakaseng ka klempan jingbit na kibor penyat distrik na kebentaban yat penong ya kanika rali. Kumta na kaliang kaseng hito kala kerpa deki magistrate bakin sya banyat penkut ya karali hadu khat saumer. Na kaliang kibor penyat distrik ki klem sya ya kate ka jingkerpa jang kaseng kinong yalam ka hito kila ong ba lada amsya ya kanika jingkerpat kin syong kalan mengor bat kanwan ra ya kadheng kali ka bajur na baro arliang ka surok ba Shillong Guwahati. Harin ka jingatai ka balani Islam habdeng kinong yalam ka hito bat ki he ka district administration ki pulet bat ki bor district kila ailat ban penkut ya karali bat kentui kinong yalam ka hito ban penkut klam da penni kanu ka jing ya kalet ka wan jang ki breu bat ki kali Hadin bala penkut ya karali habernihan la penlong ya ka jingalang balengkot bat penbut da ka jing thang ya ki teng shop jang ki menteri ka sarkar MDA Kidekot ka senjuk Western Circle Contractor and Suppliers Association kiba pentre ya ka JGM scheme ai umdi haman kilong yeng hanong kendong kila o cho menteri katanat Public Health Engineering PHE ba El Tongkhar halor ka jingsha khate lani shaot ya ka bai bala ni ka scheduled of rate na ka banta balamang ya ka jing pentre jongki ban penpoi shaman na ki thliu yeng lengba ka ni ka scheme Hawakiran shikilat pathai khubor u president ka seng uba JTS thongni ulayat hoba nakaliang jong menteri ula kular ban shim khia ya kani kaman bat nakaliang jong ki kila aipor ya ka sarkar hadu bakut uni ubenai ban seubet ya ka bainong katkum balamang hakapor baki ai hukum ban pentre ya kani ka scheme house nam arjar khatsaw hadu khatsan lemda kumta kila ya thu ban nakaliang jong ki kenet ti chakradop jong ka yeng bishar lada poi shakakutlan Kamban yon nang tapi kata-kata ni oni kenduk minister uai mesin ini orang bandar sidar le sila balong men have revise estimate lani da kenduk kalak government kan ni tingnya ya kata karena hadu lanu kan mi kum kata kan fiction lani kan raino government bak minister sedang pada kakam belum kumta hadu mentahi ni na Western Circle PHE Contractor and Supplier Association ni layak kut banginum trishu ni sange syuai ka jipen trade scheme JCM batak hadu sarkar kena jawab suara ya kan ini petition ke bani no baiden lo busman kemud jong nu bunai September te ngila ra hiru balada government kam reply ya ka ka bangi la thok petition kemud by October le singin hak dan le na sakut I ka kut kan sa jawab ke la ka dei em ka hok ka jongi ban sakta ya ka bai bala ban saot ya ka bai bala ka jongi nomor ki ti don ka hok kat kum ka SOR ni yo ai ka bai bala rai matang yo syu kat kum ka SOR la sa di drop da ka pendap ya bai tit pai ban penjur shu eka jing persha eka jing thumu ka sarkar ban penlong ktam khala eka Thamri Bhoi district kaban sami shibon ki kam sneu nagane ka jaka bat kaban khtaru eka akor ka burom ki khon samla bat eka imlang salang hi baro ka we ki kun hon jo ki southly ki seng bhalang Nari Bhoi district bakun thop eka neutrap achek national movement HANM
Ribhoi Youth Organization RBYO, Meghalaya People Social Organization MPSO, pat Meghalaya People United Front MPUF haka arpu atare unailur kila penlong daka jingsong kelan mongor hakmat jangkate ka kasino kabadan hakana para ban persha ya ka jing temu jangka sorkar jilla ban wanra ya ka ketem ya khalai hapo Ribhoi district. Hakate ka sngi lawan ban Aiman Siem lang ban kersha ne ka jing ya ki jang kini kiseng dau MLA ka Umroy uba George Bilingdo uba Deiru u Chief Whip kaliang persha. Hakane ka sngi na kaliang jang kini kiseng kila thumuru ban rong shapo jo kani ka jaka ban penlong ya ka khalai Henry Kim Yolat Satya namar bala khang talai ya ka kherdop jangka. Daka jingdom ki dekhot jangka seng kila sedang ban penpra ya kani ka kherdop Henry daka jing penjai-jai ki bor pulet lala ban tem ya ka jingja bam sengau tenat. Dobar ngai yo snow bro bar ngai iro hakikot kisla baka sarkar la depan ai license ya lai ngot ki breu ban penya ek kasino hamne ko jela jungi de lat ku jing tip yo bon hi gen debe ya pori boy ki jungi ban kene ne jing ai kini license ni kasino ke de hajin bagi wanra ya ka ai ga bagi ong ka Meghalaya regulation gaming law hawasnam arjat akwe kene ka ai ga kran lightly ki benta kabenta kabenkong kabakiong kolong banwanra ya ki physical location ani ki jaka ha kaba kinde kita ki kitam khalai lani ki kasino baong ha tin nongwe ba kata ni ka an ka ailat per ai license ya kita ki bere ki bala lani ki bodon kita ki chumbon bo ya ki kitam khalai kata kabenkong kabaan ka an pa kren ba pinla bandondu ka online gambling kamu mut makom baile kai game ki kana apo ki mobile piraru bania khalai haki mobile ki jumpi lemba ke online lemba ke internet bat ki mobile ki pibat akti UMLA na second July ba wailat miki shelah ne kasngi ula sam work order syaki khandai tadi ki kentot ke dorbar mi mentudu na kebenta bakin pentre ki jingtre ba pher halaki jong ki kentot ka balakot kumba khat khandai lak tengka haka jingalang bala penlong halum perdi mi mentudu bala penya da uba MC Rengklem chairman dorbar snong pelun layo ka jingkran na wa snong ba Abul Pawa ba Otomewat Lamen ba uba Bright Star Chermang ki badai ki MDC ka JHADC nakaliang uba wailat miki shela habakran ula ong ba kat kum ka bor jingla jung u ula persang kat bala ban wanra ki kampenroi hapo ka constituency na lor ki weipat ki jingdon kam shimet jong ki pat ba Ule thuru bahapo kasnong mi mentedu menta kajing pentre ka surok ka bajalan kumba nyau kilometer lengba ka mangpisa sanklor tengka ukmi lenti bahaki benai banwan en sala ban pendap yaki kambaro po kasnong mi mentedu yuluti yang kajing yarap ka yonga akamo nang ni ndo usuk yang hagase no nengkong uye ode woro jai na dong chadong Henry katte la kamo mentu kwa penyoy pi hankat ibayo ale na kwa o samlang kwa o yo lang kwa hanrap chimi pole Henry na kwa no le kat ibayo ale kwa o samlang talang daksa kamu man katte gua order yo belum cermin gua belum cermak kita to gua order gua daksa na o mai pi hos nya do men seti ni yo pi le gua yo muslim ni habo ka arli ni yaw ni ke jing ye pher Tegi yong pi le Islam di daw yo pat kam chu le de emi ke jing rap he jing to ko balang Katolik ko balang Presbyterian le yong pi le ko orda rang sa tengi tengah kerpa di mandi ko yai cha to hi pori Muslim dukat ni kat dukat ti yaw ni wat ki ko orda rang sa le yo mu pendep hi Pada kitu ki kubor ngila poisha kabakon tar hadu bangin de syambiang kublai shibun